السلام عليكم. اليوم غنشوفوا في هذا الفيديو كيفاش غادي نقدروا نديروا اون برودكسيون ايكريت تكون مزيانه. كيس كي برودكسيون ايكريت ارغيومونطاتيف. دونك شنو هي اون برودكسيون ايكريت ارغيومونطاتيف؟ دونك لو بوت الهدف ديالنا هنا سامبل، دوني طون بوين دو فيو. غتعطي لو بوين دو فيو ديالك et convaincre le correcteur، يعني تقنع الكوريكتور. Donc un texte argumentatif أول حاجة donner son opinion، يعني تعطي الرأي ديالك، ومن بعد défendre avec des arguments. داك الرأي اللي عطيتي خصك تدافع عليه avec des arguments، تدافع عليه بحجج. et après prouver avec des exemples du programme، يعني تقدم واحد des exemples كأدلة من لو بروغرام، من لا بام، من لا بوط ميرفي، ومن أنتيغون، ومن دي جي سي لو ديرني جور دان كونداني. دونك غنمشيو لإيطاب زيرو. إيطاب زيرو علاش كنقولها إيطاب زيرو؟ لأنها لإيطاب الأولى اللي قبل ما تبدا خدام في ورقة التحرير ديالك. دونك أكتيفي سا ميموار. كيفاش غنأكتيفيو لا ميموار ديالنا، الذاكرة ديالنا، باش نجبدو الأفكار اللي عندنا؟ أول حاجة كناخدو لي مو كلي من لو سوجي، من لو تيم، يعني كتسجل هذوك لي مو كلي في البغويون. كلمات المفتاح كتكتبهم في ورقة الوثائق. دونك بريستورمين، العصف الذهني. دونك هنا كتحاول تجبد الافكار اللي عندك كاملين وكتكتبهم في البغويون. ايدي اون فراك. اش كتعني اون فراك؟ ça veut dire en désordre، يعني بلا ما يكونوا مرتبين. وهنا عندنا لي زيكزامبل ديال لي 3 اور. كتاخد لا طاحت لك شي اكزامبل جا عندك في الدماغ ديالك كتكتبو في الورقه ديال الوثائق مباشره. دونك هاد النصيحه هي هادي: ne commence jamais à écrire directement، ما يمكنش تكتب مباشره في ورقه التحرير. prends 5 minutes pour jeter tes idées sur le brouillon. غتاخد واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق باش تلوح الافكار ديالك بهذاك البرويون. اي افكار ولا اي ارغيومون ولا اي ارغيومون ولا اي ايدي ولا اي اكزامبل كلهم خصك تكتبهم في ورقه الوثائق، ما تعطلش، تحطهم عاد من بعد هذيك الساعه ترتب الامور ديالك. دونك عندنا واحد لاستيوس: cherche toujours le lien entre le sujet et les 3 œuvres au programme. يعني تقلب على لو لين، الرابط اللي كيجمع ما بين داك لو سوجي اللي عندك وما بين les 3 œuvres: La boîte à merveilles, Antigone et le dernier jour d'un condamné. La structure. هنا la structure magique. La structure de la production écrite كنقولها PE production écrite. عندنا فيها l'introduction et le développement et la conclusion. Donc tu dois séparer bien ces 3 parties. خاصك تبين هاد لي بارتي تسيباريهم مزيان، يعني تعزلهم على بعضياتهم. اول حاجه كدير صوتي دي لين. هنا بالنسبه للانتروداكسيون تقدر وسط الانتروداكسيون كتنقز واحد السطر، ولكن ما بين الانتروداكسيون لو ديفلوبمون نقص جوج سطوره، وسط لو ديفلوبمون كتنقص سطر، وما بين لو ديفلوبمون ولا كونكلوزيون كتنقص جوج سطوره. دونك سا assure le correcteur. هادشي كيطمئن الكوريكتور باش كيرتاح حتى هو وكيطمئن لك في لا برودكسيون ديال الايكريت. لان لا لاحظتوا ملي كنجلسوا مع الناس ولا كنتلاقاو مع شي واحد، اول حاجه كنشوفوا الشكل ديالهم، يعني اللباس ديالهم، عاد ممكن نعرفوا ملي غنكومونيكيو معاه نعرفوا الافكار ديالو ونعرفوا كيفاش كيهضر. هنا بالنسبه نفس الشيء بالنسبه للكوريكتور المصحح، راه كيشوف اولا كيشوف لا ستركتور، الشكل ديال هاد لا برودكسيون. واش انت دير انتروداكسيون، دير ديفلوبمون، دير كونكلوزيون ومنقص الصوره وعندك شكل مزيان، هنا كيحترم هاد لا برودكسيون ديالك وكيبدا كيدخل معك في لي ديتاي من بعد. دونك هنا كاينه واحد الملاحظه مهمه: افير اون بروميير او برويو. هادي كتقول لك بان هاد لو ديفلوبمون هو الاول خصك ديرو في البرويو، ما تمشيش للانتروداكسيون ولا كونكلوزيون. خدم لو ديفلوبمون، صوبو الاول في البرويو، ومن بعد هذيك الانتروداكسيون ولا كونكلوزيون راه ساهلين باش تصوبهم، يعني تمشي للحاجه المهمه هي الاولى لو ديفلوبمون. هنا عندنا اول حاجه غنبداو بها فهاد لي زيتاب دو برودكسيون ايكريت. عندنا الانتروداكسيون. هنا كنعتمدوا واحد لا كيسمى لا
de l'entonnoir. L'entonnoir هو هذاك القمع. وهاد la technique de l'entonnoir اش كتعني؟ C'est une technique, une méthode de rédaction qui constitue à aller du plus général au plus particulier. يعني كنمشيو من العام من الافكار العامه للافكار الخاصه. دونك هاد القمع كيقول لنا باننا كنمشيو من هنا حتى لهنا، كنمشيو لو بلو جينيرال غنمشيو لو بلو particulier. غنشوفوا اول حاجه لا بريزونطاسيون جينيرال. هنا كنديروا ملي كنقولوا une introduction généralement c'est une définition du thème، يعني كنعرفوا بهذاك لو سوجي لو thème اللي عاطينا. une présentation générale où je montrais l'intérêt du sujet. هنا كنعرف l'intérêt ديال le sujet. Puis il serait préférable de poser une petite question à laquelle je répondrai dans mon développement. هنا في l'introduction اول حاجه كنديروها كنعرفوا بال sujet ولا le thème اللي عندنا، من بعد كنبينوا l'importance ديالو، ومن بعد كنبوزيو une question problématique. كنسموا هاد la question كنطرحوا واحد السؤال اللي غنجاوبوا عليه في le développement. par exemple عندنا l'exemple مثلا غناخذوا un exemple ديال واحد la consigne. supposons que la consigne me demande de montrer les côtés positifs du dialogue. ناخذوا هاد l'exemple هذا نشوفوا في l'introduction اش ممكن نديروا فيه. donc في l'introduction, nul ne peut ignorer l'importance du dialogue dans la vie des hommes. Même les grands pays recourent au dialogue et à la négociation pour trouver des solutions à leurs conflits. De nos jours, tout le monde parle du dialogue. C'est un thème d'actualité qui touche toute l'humanité. Quels sont donc les bienfaits du dialogue? بالنسبة للديفلوبمون هنا كيقول لك prouve ce que tu dis، يعني قدم أدلة وبراهين على داكشي اللي كتقول. دونك أول حاجة كنقولوا une idée كتساوي un argument plus un exemple des œuvres، يعني غتعطي فكرة كتعطي l'argument وتعطي exemple من les œuvres. دونك l'argument اللي غنعطيو هذا exemple من لا كونسين اللي درنا قبيله. le dialogue évite la violence et favorise la paix. دونك هنا عطيت l'argument قلت بأن الديالوج كيبعدنا على العنف لا فيولونس وكيفافوريزي السلام لا باي. دونك هنا ملي عطيت هاد l'argument خصني نعطي l'exemple من Antigone. donc l'exemple Antigone refuse d'écouter Créon. وهدد le refus ديال Antigone اشنو غينتج عليه؟ la mort des 3 personnages et destruction de Thèbes. دونك هنا واحد حاجه مهمه ما نساوهاش هما لي ليان لوجيك. d'abord ensuite ainsi enfin. دونك هاد لي ليان لوجيك هما اللي كتستعمل في الديفلوبمون باش كتقاد هذيك لا برودكسيون ديالك. هنا غادي نعطيو ليكزامبل ديال الديفلوبمون ديال لا كونسين السابقه اللي درنا ليها قبيله ديال لو ديالوغ. Les avantages du dialogue sont multiples. D'abord, il permet d'éviter la violence et de régler les problèmes de façon pacifique. Il nous apprend à être toujours relatifs et prêts à écouter les autres points de vue. Ensuite, en dialoguant avec l'autre, on enrichit nos connaissances et on s'ouvre sur les civilisations différentes. Ainsi, le dialogue favorise la tolérance et l'entente entre les peuples et évite la violence et les guerres. Elle rapproche les opinions, les idées et même les religions. Enfin, l'absence du dialogue ouvre la voie devant l'entêtement et l'égoïsme dévastateur. À ce propos, on peut citer l'exemple d'Antigone qui refuse d'écouter sa sœur et se contente de la traiter de lâche. Elle refuse aussi de dialoguer avec le roi Créon qui fait tout pour la sauver. Le résultat est la mort de 3 personnages à la fin de la pièce et la destruction de tout le royaume de Thèbes par la suite. دابا هنا فهاد لو ديفلوبمون عطينا des arguments واستعملنا لي ليان لوجيك d'abord ensuite ainsi enfin وعطينا exemple من l'œuvre Antigone.
Donc نمشيو دابا la conclusion. Fermer la porte en beauté، يعني كتسد الباب. هذيك النهاية ديال لا برودكسيون بواحد سلاسة، ممكن كترش بزاف. bref résumé du texte، يعني بحال كدير واحد ان bref résumé ديال ديك لو ديفلوبمون l'introduction. Donc en conclusion كنكمل. point de vue personnel، هنا كتقدم لو point de vue ديال personnel، كتقول personnellement je suis pour l'attitude d'Antigone ولا je suis contre l'attitude d'Antigone. وهنا بالنسبة زيرو نوفيل ايدي، ما نزيدو حتى شي فكرة، و زيرو نوفيل ارغيومون، ما نزيدو حتى شي ارغيومون. في لا كونكلوزيون ما نقيسوش، ما نعاودوش نزيدو شي فكرة أخرى وما نزيدوش شي ارغيومون واحد آخر. هنا غنعطيكم ان اكزومبل ديال لا كونكلوزيون. اكزومبل ديال لا كونكلوزيون ديال لا كونسين اللي خدينا في الأول، لو ديالوغ. En conclusion, on peut dire que le dialogue est indispensable dans toutes les sociétés. Personnellement, je suis pour le dialogue, sauf si l'autre le refuse et nous oblige à utiliser la force. Vous voyez, c'est très simple. Avec un peu de technique et un peu d'entraînement, التلميذ يقدر يديكروشي فاسيلمون واحد 6 ولا 7 على 10 في لا برودكسيون إكريت. هنا نوبليي با، ما تنساوش لا بريزونطاسيون دو لا كوبي، كتلعب واحد الدور كبير كي انفلي بوكو سور لو كوريكتور، يعني كتاثر بزاف على لو بروفيسور. دونك هنا بالنسبه للفيسيتي دو كوريكتور، فراز دان كيلومتر ما ديروش فراز طوال، لي فراز يكونوا كورت. زيرو اكزامبل ما خداماش، ضروري دير اكزامبل بريسي من أنتيغون ولا لا بوط ميرفي ولا لو ديرنيي جور دان كونداني. لا كوبي راتوري اي برويون، يكون عندك الضرب في لا كوبي ديالك بزاف والبلانكو بزاف وهادشي راه ما خدامش. لا كوبي خصها تكون بروبر اي ايغي وما تكونش اور سوجي، ما تدخلش على الموضوع. دونك هنا لو كود بور لو 7 sur 10. دونك اول حاجه قلنا لا كوبي بروبر اي ايغي. Organisation, 3 parties, introduction, développement, conclusion. ما تنساش les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques كنقولوا ainsi, d'abord, ensuite, enfin. و ما تنساش exemple من les œuvres اللي تعطي les arguments. اي argument عطيتيه دير مع شي exemple. Donc la présentation de la copie joue un rôle énorme et l'influe beaucoup sur le correcteur. يعني راه كتأثر بزاف الورقة إلا كانت مقادة زوينة وفيها الألوان زوينين وشي، كتعطي واحد الصورة زوينة على التلميذ وكيقدر الأستاذ يصحح معاه مزيان. Avec un peu de technique et d'entraînement, l'impossible devient facile. شوية ديال التقنيات لاحظتو، وواحد داكشي راه ماشي صعيب، ماشي ما كتخلعش هذيك لا برودكسيون إكريت. شوية ديال التقنيات، شوية الصبر، وننظم افكار ديالي ونخدم مزيان، راه غادي نجيب نقطه زوينه. اكري افيك كونفيونس، ثقه في النفس بعدا مزيانه تكون عندك. ديفون تيزيدي، دافع الافكار ديالك، حاول تفكر مزيان وتعطي دوك الحجج وتكون داكشي من طاق من عندك انت. غيسي طون اكزامان. اسكو فوزيت بري بور لو ريجيونال. تبارك الله عليكم وكنتمنى لكم التوفيق.